Ustaj sine, Bajram je, hajde sine ustani, lijepo mi se obuci, Bajram namaz klanjaj ti, mezare zijareti, Bajram namaz klanjaj ti, mezare zijareti, nek mirišu avlije, nek se svako raduje, širom Bosne ponosne, nek se pjeva Bajram je, nek mirišu avlije, nek se svako raduje, širom Bosne ponosne, nek se pjeva Bajram je. Hajde sine ustani i kurbane podijeli, siromaha daruj ti, od srca halali, siromaha daruj ti, od srca halali, i ahbabe posjeti, s njima radost podijeli, kroz čaršiju prošetaj, nek se srce veseli, kroz čaršiju prošetaj, nek se srce veseli, nek mirišu avlije, nek se svako raduje, širom Bosne ponosne, nek se pjeva Bajram je, nek mirišu avlije, nek se svako raduje, širom Bosne ponosne, nek se pjeva Bajram je. Desetak djece i pod jedno drvo stavio je jedan veliki poklon i kazao im, onaj ko prvi stigne do tog poklona u smislu njihove utrke, dobit će taj poklon. Na njegovo iznenađenje, kada ih je poredao da potrče sa starta, oni su se, ne trčeći jedan pored drugog, nego jedan s drugim, svi zajedno uzeli za ruke i dotrčali do tog poklona, zajedno ga otvorili i podijelili ga. Na pitanje zašto su tako postupili, kad su mogli jedan od njih da sav poklon uzme za sebe, svi su skoro u glas odgovorili, kakva je to sreća ako se raduje samo jedan od nas. Mnogo je bolje da smo svi veseli, pa makar svi manje imali. Bajram šerif Mubarek olsun, dobro nam došli na ovogodišnji bajramski prijem uz srdačne selame, pozdrave i želju da je ovakvih trenutaka još dočekujemo u zdravlju, veselju, porodičnoj i ličnoj sreći. Cijenjeni prijatelji, hvala vam na čestitkama koje ste poslali na adresu Medžlisa Islamske zajednice i Bugojno. Hvala vam na podršci koju ste pružali u našem radu i pružate. Hvala vam na trenucima u kojima smo duhovno zreli ovih proteklih mjesec dana i hvala vam na trenutku kojeg evo danas dijelimo zajedno, poput ovih mladića koji se uzeli za ruke, nemajući baš Bog zna puno toga, ali dijeleći to od srca svi zajedno. Hvala vam još jednom i pozivam predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Harsa Mujića
da vas poselami. Moram vam reći da je bilo jako radno. U toku Ramazana ostvarili smo jednu posjetu Kuvajtu na poziv naših prijatelja iz Kuvajta. Pozvali su nas da im prezentiramo naše nove projekte, pored ovih projekata na kojima trenutno radimo. Moj prijatelj Muhamed Jusić i ja smo bili sa predstavnicima Vakufske direkcije u Kuvajtu. Jako nam je značajna vaša podrška u radu, tako da je ovo prilika da vam se zahvalimo na toj podršci i nadam se da ćemo se puno godina u zdravlju, veselju i sreći sastajati na ovakvim prijemima. Jako mi je drago što je danas sa nama i predstavnik Katoličke crkve. Njemu se posebno zahvaljujemo. Nadam se da će na sljedećem Bajramskom prijemu biti i predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Još jedan put hvala vam svima i Bajram Šerif Mubarek. Adet je na ovim prilikama da se i prvi čovjek naše općine, to je u ovom slučaju, nije u ovom slučaju, nego već ne znam ni koliko Bajrama, načelnik Hasan Ajkunić, ali nama je drago da je sa nama i ja ga pozivam da nam se obrati. Načelniče Bujko. Poštovani glavni imam, poštovana potpredsjednice, dragi prijatelji, od Vehid Efendije uvijek nešto novo čujem i vjerujte da od njega stvarno nešto učim. Ja kao načelnik mogu biti ponosan što u našem gradu na jednom mjestu okupljaju se na vjerskim praznicima svi narodi. To je i ovom prilikom. Želim da se zahvalim našim komšijama i prijateljima koji su došli ovdje da ovu našu radost podijele s nama. To je nešto veliko za ovaj grad. Ovaj grad je uvijek prolazio neke teške periode. Neki su drugi pričali o nama. Mi nikad nismo imali priliku da pričamo sami o sebi. Međutim, evo zadnjih godina možemo kazati da pričamo mi sami o sebi, o svom gradu i svoj grad volimo. I svoj grad treba voliti i svoju državu Bosnu i Hercegovinu treba voliti. Ne da kažem treba voliti, već moramo. Vehid Efendija nešto radi što drugi trebaju učiti. Vidite, ovaj program i ovo okupljanje naše i ove njegove riječi i pamtite sve te riječi koje Vehid Efendija govori, pozivaju nas uvijek na suživot, toleranciju i da dijelimo sreću, a kaže one teške trenutke da dijelimo jedno s drugima jer će nam biti lakše. Sve ove poruke koje govorimo da polazi od porodice. Prvo čuvajte porodicu, pa komšije, pa onda prijatelje i tako ćemo imati jaku zajednicu. Na kraju, da ne bi puno pričao i pokvario one riječi koje je kazao Vehid Efendija, Bošnjacima želim da čestitam Bajram Šerif Mubarek Osum i želim da ga podijelite sa svojom porodicom, svojim prijateljima i komšijama. Ja ću još jednom, prije nego što sa riječi pređemo na jela, kazati da mi je zaista drago da prvo zajedno dijelimo ove trenutke radosti. Mi koji obilježavamo Bajram zbog činjenice da pripadamo islamskoj kulturi i civilizaciji, a s druge strane da i naše komšije prepoznaju da je to za nas veliki dan i naša je radost veća time što su i oni sa nama. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim predstavnicima, prije svega vjerskih zajednica, predstavnicima političkog života, predstavnicima drugih naroda i drugih vjeroispovijesti koji su danas došli da uveličaju za nas ovaj veliki dan. Hvala vam svima još jednom. Nemojte zaboraviti, Bajram je kod nas, koliko god je radost, toliko je i prostor za brigu o onima koji su slabi, nemoćni, bolesni. Obiđite ih, učinite jedan korak prema njima i tako unesimo više radosti u sve naše kuće.